ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Kajing itu lupau bak kilau rinyang undang kerjaan barat bak ke VPP na riang mang sisngi shua kajing nyo vote bak ke VPP na motat rasyon kanyo perat arpo wajar vote kala urlong shisha kumbo ulakran ha ke bak seng VPP na motat rasyon kala yo perat arpo wajar vote kataruk lam pada kenya ki postal ballot. Bakajing kran bak Bate CTV organizing secretary ke VPP motat rasyon ubak powel soklet lo yathu bak kajing yo bun vote ke VPP na kene constituency kedai namar baki pat ba motat rasyon kala perkhat ya kebet kebiang jong ki bebon balang bat jong kajai benriu bat kila kwa kajing kala bat kedairu namar kajing ba mesung thu jimon hapedeng ke UDP bak HSPDP ki bedan lang hak RDA. Ngi penpau ko jing sokmen acu be yigi baro kinong thabut jong mau that rashan mo kong pi gadi kasin ka bandeng bah ki nuk ki election bah kawi ka parti kan jo adu pelat aku aja tingkat kum ka jing khen jing mangileo ka pat pelosang ka postal balon nampak mau that rashan ngi Dr. Riki ilayo adu kumba arsan hajar tam bati babu na din jingi ka seng kongres kayo kumba la hajar tam ka NP kayo la hajar tam kadang ba kongsan lesi kadi ka ba ki pat ba ki asnu thu ya ka dor ke jengki kum dong thabu ngangalap nang ne kapor ba ki pat ba kempe shu ya kata kem to shimet dai kila pet nak kata kari ba jai menteri belingong kupta namar ba hapo motor rashan rangi pe abor konsensi ki babun ki beriu ki be ya kata kem to shimet mangan kerja tetap kandidat mangan to shimet akalong ke kam kontrak nanti ke kam MSK mekini gudu ki jeng mentoy tendai ka de ka pau ka jeng ya bun ki seng VP na bantar sana do kamba arsan hajar kalai ka baki paina apa motor san kila perkhat takam ta kabek kabiang jong babun balang kila perkhat on pat jeng metoy jong gadi baka jai menteri namar baka seng VP ha baka lek akan ke MP election ke Cranbridge pangkata ka jeng metoy jong kari baka jai menteri ringi pe apa motor san prapo ru kena % ki de ki bri ki beduk Yujuna kinong terikam sarkar. Yujuna kibri kiba teriki kam najong ni kibun ni kide kinong rap kinong bela kebambut rangi perkhat kila di banbut ki parti kibala ban aikam aijam dia bala ban ajing meto yeki. Tendai ngapun pau kiting sokmen pat baki pai bak motor rasam ada pedeng ke jengduk ke jeng kerduk ada pedeng ke jeng ki bambut. Kila pek sua ya ke jeng kam jongkari bakajak benri. Lesi kata kadi nama ka jeng start kinong ilam jong kaseng BBP ban pensya yeki pai bak Kum juru ke baki pai baru kila semut hu ya kata ke jing kam nak menta ka imna salang bak kari kerja ni ka ar bak kalong aku ban penpang ni ka por ba ka seng VPP ha bak lek kelek mau nadu present barang bak do jungi ba adan wat mengi kina ngelam apa konsesi ngi lek ki pai ba mangi ong bangi non ra ya ka jing kela ya ka jing senchar kadar ka bakut bat nginam la da ka bor jungi kim kibriu bangi non ra ya kata ka jing pentama ya ka jing perkut ya ka senchar kadar kem ka bor ka jing rap Kacang ublay ubang ngingi syakri. Mau ngingi ken mau ibarat dan ikan bayar kata ngirup ngikan ni kata. But let's say kata ada pipek ia pemotor rasyan. Berapa perahu haduk kena % kini diberi ke dalam kestan. Kata pat ngamut ben ong bagi pak long kestan kini diberi ke bakut. Mau jadi misal suatu baklai kata. Kalau kibri kiberang don ke tinggi nyam tera kingit ya kata ke sencar ke bakut ke bahok ke bagi ong ke hok ke sikan tiet. Dengan semua bakal dikatai kada ke bakong san ia ke bala penlong ba sang VP Dr. Riki Inyo haduk kumba arfusa arfusan hajar bat ngitam haduk kumba arfu hajar ya ki bon ba ar ke jongi kata ke ba ar ba balai pak kalong lesen man ke motor rasyan ke ki kala ki election ki baladep kajudan kata ka parti politik ke ba inong mi khmat ke jongi ha ba ki ice scheme ki ajing arab ki abi thik tengya kinong kersan ajo
Dia dah ngipek ke juga buat apa mau tarishan hakini kini election ki beladap ki babun ni ki pai ba kim de ki bekerjaan yu ameli mo kim de ki bekerjaan yu ladang ikan ya ka bot total bot bakiwan bat tang ke masipawa ki de ki bekerjaan yu dan la tang sipawa yo ka jingrap ni kini mitmat ka jing ke bamut ki basak kim jiyo kedi kan ni ka bala penlong baki pai ba kin pek khmat chaka VVP ni abang ile chaki election campaign yong ba ka VVP kena pek silang khmat yo noru kan pek baik ya kita ki brio ki badon kam sisa tapi kersan ne kersan re abaki jington kam abangi pi don kam ban age jingrap laglong ni do ki bentaru yin pek lang ta kham ko do na jing sa silang khmat te ka de kita ka daw le si ka ban long yi ki pai ba ban pai khmat chaka VVP bat ka ba khadu le sengai iru ba po mau tarasha ni i ka wei ka ba example ka ba syah ba ka long ba ka UDP kle trelang ba ka HSPDP mo ka RDA tapi pek ya election MBA ka beladap ka ban menkong ka de ka HSPDP ka ba ke de ka UDP ila dah kini ki parti ki ya trelang ka membuat dah ka masuk ke UDP kan tambah apa mau tarasha le kam simla long kumta ka UDP le apa mau tarasha ka lawan basal buat kotong jaga RDA kat kum kerja kai bot ngim ne nampak mau tarashan unyo ala yo bot e ru tang kemasi ajar tang bang ini iru akini syua election dia bon kini lam juga UDP kila pet no NPP kila pet no keleng-keleng bat bon ru ki balawan jagui parti nang ta gidon ki ba pet sapok kaseng NPP ru ndai ki bawan ni sang kaseng voice of the people party ki dehi ki patma ki pakar ki kup siliang ki sam siliang bat kan ni ka jing nya trilang ke jongki kalau pelong yang ikum kini lam ru bangin pek bangin rang ke jingkit li akam ta jongki bat ni snow ru ba kadi ka kamera menuju bangin pek ikut kita hot ke jingjop ke kita authority long MP kalong ka bangin penbiang lot kita ke jingjop kamu umde UMLA balak ban tip lot ke jingjop kam jingi pak skim lot seru kila ban kimi nanti ke bokom kita tendrai ke bagi ba kila peti ba kila di suai ke jingjop toy nam ta kari ba jai benriu ke jingjop toy nam ta bumon balang nganget du ba ken andi semak nya betengi ya kata ke bokom kita dia ngaso man aju dai sisi ya ki pandang yang sebelah bu kita nak kerja nak kalian parti ndai ki pai ba ki mihi banyak siang banyak asyar kam ta ki pon ngejan nanti ki pai ba ki mihi jong ki kisam bak ka ba khadu ka ba ka ma tarasan ka di ban sorong aro sikat ta ka ma tarasan kelas kendo ba ka di konsumsi ka ba bit bisa lawan ubri ba spa job bet nama ma tarasan teh ndai minta ka kenti pat ki la pedi bau pai ba mau tarasan umde chu ubabi bisa hakani election MP ka beladap ngi tu bila don kilong kebi ke ki khosam la kebi tu ba ki yo kata spa na goi ka parti ban but hindai kim simla tre kata lani kim simla kersan kata ka parti ka ba bisa ki mekela kentai ka bor bisa de kade kadang jong ka jing kerman mo kadang jong ka lenti ka ba thamai ka bagi jong ya ka lenti ka ba thamai aka bangi kit lang iwe para barit baria para beduk besuk para baya mat gejing jenjar rengkat ru ngi kini ngelam na mo tarashan kum juru kini ngelam da central bodi ngi banyalam ya kini ka jelai kini ka gejing sakalati ya menta tengi pelap mo namar ba kemangi election mo kibu teng yang yuso menta MP election jong menta kerti tengin kersyanya ka VP ngi lakwa ya gejing kelah ka dengan jong MP kalawan sia gejing kelah mau ba pala ulah dong lifetime ulah remno tena kam ta ki banwan LSC kadon da jingia perkhan ki buku kita hendai ki babuni ki pai bak mo babuni ki ong ba bak sturjung pai bak kalong keleng balada job VP hendai election MP MDC lelei kemudian dengan kam bersyukur menaikkan masalah job su hendai snow bak kita ba ai bagada ka sim ko jom ki ba kira blok ki menai kira dia cuma ya ka ha kami nak kata kari ba jak review MDC lelei ka kampung sansusu marba kade election ka bang ya dia kena mikmat ki menyada ya ke riti ki dostor menyada ya ke ri ba jak menteri ya ke jonong kapang ki jak di singangai bagi ba kinyai beteng kata gaji smuthu ho kanum de kata gaji sungsit ba sipor ngai ba nak kini lang jongi kini ngalam ko ma tarasan ku central body ru kinyai beteng gaji smuthu ikep ba khamtam akan di election ka banwan bangingai ba kini kal air ka babe kanum de tang sipor mo maju ang borokhat kemainya ka gi babun ta gi bot gaji i ba sisin bagi pai ba kala kersan yang nono dekat jing amdi bagi bisa nganget bahkan dia sim kena kal air kena ka jing shitham di ba kan kersan ka VVP nganget kenya tiang dua ki pakai kena tak akan tu we lagi puan akan mau ka puar ba masan dapat tu ka jing ki distribution policy juga seng VVP mo ngalali lang ka jung ba dan ka bagi pat kena yalam Kibrio pangi posting ya keren ingin rambut bagi kibrio kenya keren baik agar distribution policy mar maka klut ba ka puar mo agar hills bat angnya po kasih jeng ke hills
Mereka berpala kalau dia kendu ia pun kisamla kelawan dia kendu ini dia jang badan ki orang baka isu support for health kamdai ke isu jang ke reservation policy pan pandai ke isu jang ni support for health kalong kadai halo ke corruption ni ke bangsa ban ngangai kini ke jing hiar kesan-kesan ke NPP kabaliyo bon makasih aka MLA election berdep job hukum MP ke election ke berdep ngangai baki pat ba na for health kelamat ki jing Kili dak jong ki khamat ya ki jing jelai ke bamsap aku agar hil semar sati ki sang balang gerang duna ki press bat ki media gerang duna ban sei mata ne te ki kam bamsap ngange bagi panba ki keduh hi sima kadai namar ka jing jur pra ka jing bamsap na kan ka sarkar ka sensyar mata bat namar baka kongres ka don po kalian persyak ngange bagi ba ki le UI ba keno ka tu ya ka yi ka sam jong ulit puno sama keno extend NPP magalele benye ki pat ba karo hills kasuliat tanah sela ni baik kenuk saru tang KPI sang mas stadium kablashna mat pesak nam yo we unong seng nandu pa jo kajak beri koru bakajur unong yalam jo kejelam ikhlea porno sang ma ndai kala khala madu asin ke stadium kemudian hapreng jo kanang baktura katui kapan pau bakadun ke ek ke jemum yak dai kadun ke ek jemum trihok ek scheme jem trihok ek kampra ba hills ba hills ngangai ide ki beri ke start ide nang terbut start ila penjok no yo kontrol jak seng kongres ane ka MP election banlong ka jing seneng ban a kata ka jing seneng ya ka seng National People's Party apa garel ba kamla ban syushim ikipai ba kundu you cannot take them for a ride namar ba kipai ba kila suthu kila mat hi ba kila suthu kila mat usya wa